Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kijingja gibopen ya kejingkat Arliang ke Trinamool Congress ha West Bengal kampat kot setian mar donna pedeng jongkinong yalam Kim Sngotenat show ya ke Mamata Banerjee. Kat kum ki khubor menta wat ke kerteng jong ke MP bapau jong ke parti ke Saayoni Ghosh la kedoru ba ke don benta bat ke kenhun ki Pyrshah ya ke Mamata. Ke Saayoni Ghosh kadai ke MP ke parti na Jadavpur bat ke wei ni kinoy lam samla bapau jong ke parti kala ai jing kershan ya ke kenhun Pyrshah ke bayalam da ke MP ke Kakoli Ghosh das tidar. La ongru ba ke Saayoni kala soy ya ki kot kisla ki bayadai ba ke jing kershan ya kani ke kenhun ba Pyrshah bat lada kani ke khubor ke long ke basisha an sanyo ya kani kum ke jingdu nong san perthai ke ba krautam ya ke Mamata Banerjee hakini ki por. Ke Saayoni Ghosh kadai ke bala nyau kum ke wei ni kinoy lam samla betebet jong ke Trinamool Congress bat ke bala wan rung sya ke stan hima na ke kam akplim bat serial bat kala job na Jadavpur ha ke election Lok Sabha arjar arpusau. Dang shanru la thong yaka kum ke president jaga kunhun trai kam ki kenthai jong ke Trinamool Congress bat kinoy lam ke parti ki yo i yaka kum ke dur khmat ke bakongsan na ke benta ke lawai jong ke parti. Ke Saayoni kala pau hakari hi borok away hadian ki jingkran Pyrshah jongka ya ke BJP hakiren sa nyalap election MLA padang sudap shan hakatega jella. Kat kum ki telong khubor ke Saayoni ke sngo bakal lawai san hima jongka hapok ke parti kam das khamsho bat ke jingbom hun jongka kala ong kalong ba ke parti kam syam la ai jingkersan pat ba ya ka hakapor jonga jingalap election hakapor baki liang Pyrshah kila ther ya ka. Hakini ki sngi bala letno ke parti kala mat ya bon ki jingdo nong ki bakrau ha ka ba ka MP Rajya Sabha ke Sushmita Dev kala e no ya ka parti ringkat bat ke jing e no e ke jinglong dekhot jongka ha Rajya Sabha. Shwakane UMP Rajya Sabha Sukhendu Shekhar Roy ru ulami no na ka parti bat ki ni ki jingja kila penget ba ke jing bom hun hapo jong ke Trinamool Congress kadang kiu stat. La ong ba ke kenhun Pyrshah ke bayalam de ke Kakoli Ghosh das tidar kadang klan kat badang mi isngi ha ka babon ngot ki MP bat ki noy lam kidang yaidon benta ha ka jingakran bat kani ke kenhun. Kani ke jingele Pyrshah ka bami napo ke Trinamool Congress kala ban long ke jinge ke bakrau ya ke Mamata Banerjee menta baro ki khmat ki pet ya ki e ki ba ke Mamata Banerjee baru Abhishek Banerjee kinle ban penbet ya kani ke jinge hadian ba ke parti kala syak kani khamtam ke borsen shar ha ke BJP. Kumbalong kita long khubor na ke Trinamool Congress ha Meghalaya ru ki pau ke jing sngokhya halor ka long kaman jong ka parti ke TMC ke don san ngut ki MLA ha ka liang Pyrshah ha ke yeng dorbar thawan ke jella Meghalaya bat kita long khubor ki laong baki don ke jing kran baki la ban let penyaso sya ke BJP ha ke jing lam u Dr Mukul Sangma MLA na songsak u badai ru unoy lam ka liang Pyrshah. Ladau Dr Mukul lembat sangot ki wepat ki MLA bekenthup yoba Charles Pingrove MLA na Nong Thmai, Rupa M Marak MLA na Dadengre, Miani D Shira MLA na Ampati, baru Dr Mizanur Rahman Kazi MLA na Rajabala, ke jingdan ki MLA BJP ha ke yeng darbar thawan ke jela kan kiu sya ke nyongot kenthup uba Sanbor Shulai MLA na South Shillong, baru ba AL Hack MLA na Pentorum Kra. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F ha ka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam Ktah ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya